na me wa kwantum na makonta ba ko ye ne se man bi wa asase bi ya opese woton nti ka be ya me wosika ka me ne to e wo fan e wo enkwansa drama kese okay nti wo kansa anam so mani jiku adwuma ho di sika bre no ma wokoto asa na ye fisase ananse afuo die okay yetio 20 acres okay come on nti eduru se me kodo asase me koya obi ado asase no anam se na ade asase o atama me ade na obi ado wo se o ba akokire me foforo ampa 20 acres no ai de odi asase ne ma ne frɛ no sei Asante o papa ne frɛ no Ibrahim o ye Hamadian ono so wo Druma kese ho ye frɛ no Asante ne bana ne frɛ no Asante papa no ni ahoɔden nti ne bana ne ye bibi Ibrahim no ni ahoɔden noki Ibrahim no ni ahoɔden en oton 20 acres ma oton sika sai boten sika ye sai sabri no ye ayi 2019 ni nyina kosi 100 million 10,000 Ghana cedi yetio 2019 nti okwakyire me foforo so me ma me wofa ase ba ko so won kodo a okoya o se asase no so eho so wo bi age na me se sa na tie bi a won pa mi sika ma me nti me ko ho me ko a no promise me say 3 months me do sika be ma Ibrahim no ai sa besine na me hwe ya na chese sika no be su obetua na me se sa na tie bi a matemonka sompa modwuma mu di ni me de ba beda mo ne se me de ba e boni na wo de sika no koma no edi mfie sei in 7 years ni who people asase no ma ho nkrata na akwa enu obi so akwa akodo na nipa kro no busa na se na asem ne sei ana wa hu nipa kro na hu nipa kro o kire se asase wura na me busa se na ye de no obi kodo no o kire se manson aba ho faze na mse sa na tia o de ho fa misika ma esi de na manson ba ho wan kire wo musa wan kire me musa enti Asante no ne gina mu ane papa nti wo ye se wo de misika be ma me ojitum so wo de misika be ma akoye enne wo china ebi me ba ha no bokra me ma pani frɛ no ma wojitum se ye no kra no wo de misika be ma me e hye tab wo hye tab etiru ha no wo de afa ha sei sa no aye me bisisa pipes ni bibia wa ha na sase aye ka won asem se obi adua bibi wo so ana me bokra me nkohuni se asase no sa ye dey because say na ho no bokra durukuru mu asase o mo twitwa no se plot na ka tiri mposa ka bedua de atia cashew ba na ka ba o mfiensu ka ba o sa ama abota ye nyina ye kwa chese wo ka so oju sika won ka sem bia ye bufuo o promise so duru ha o se o ye ntwen me wa asase bi na mpese me ton fa hinsi asa na jo se kotonkra ne abam sa leti why na adwu se wontua sa ibi ma se impokura no wonne ne kasa no wonu ahu se na ada ba menne wo mra ne no wo se jama nipa wonne ne bampokura nya accident no ne ade na wo kan we na chese se sia no papa sika no kodini ho no ono de wagye atum sa asase ko de ma na emo manso abaso saa no woka na obi nim sɛ yɛ no kra nyi ni sɛ yɛ no kra yɛ dwuma mu dia no om ju sika na no mo dada de se Asante no so wo fan wo se wo akra wo no frɛ no bokra wo mfa ne papa no ehefo no mo de wo nsa hye krata no ase ya dance fo Asante no ka ho na hwan bi na me ami sister so ka ho aje Asante no eye dance ni ma ne papa na unua ba so dance ni ma wo no na makonta no so ye o si asase no wo fan hefa drama kese na dan na sesia no obi anua hwe wo so na nso wo se manso aba so se enada na wo mo pese wo mo dada nti na wo mo kasa efiensu ni no majo 100 million no mo dada wa eba sa no o ma nananom a omo Druma kase omo ete ho asem se won kwansa hene ho mfa hinsi hen media menyini se ne kuru na ekoba se wo bo din kase se won kwansa hene ho no utu anamo ko busa ho asem sabre ni nyina no aka kire me se wo de nisika be ma me asase na wo nya afa ma wo de nisika nti media na nisika na no mani wo ho se meji nisika efiensu ni ka du sika ekura ton ice cream ka benya fa so
sa eno nanche ne ba no asante no ebra odi asase ne ma me oka kire me se wono wo mo de e wo ho besie kura bi nti se be ya se mesie kura on so obubu nua nom ne ade ade nti wo betimi ama bi na mtiska send 250 €. Se sika no so bi sinne ada na sa atamo oti amanone ana mpa cho an kuro beso na me wo Germany na se wunko biem adai se di ahode na samaye operation nti ama ntimi nya adwuma ye ya ho a wutimi kwohwe ho yare no aba I don't pay Ghana aduro no oh adai se a haso so aduro wa ha kana kore oh adai aduro wa se a hade bibiduro no na ye wa ha sa ba yese mo no ho ade mrofo aduro de tatahwe o si bruni wa aduro on se yade bi wo ho so do wo mu wonuro but yade bi so wo ho so a haso so de no timisa na che se wo yade wo Ghana ha na yade wo abrochira ka he na ka atena ka wo ho de wa pom de begina so pa oh ni krem de wa ni se me de me ni me busi na me busa obi ani se abrochira de wo mu nim de no wo so to mu no ye ka se ye ko asupiti ne doctor se mo fa ni agro sentina mpanimfo no ya o mo ko se o mo ya de em se papa de Asem ebe we fie hai o de by December no emu nti ye try se ye ne papa no ene ne bere nyina ebe di nkomo se ne Asem Mpe Nipa abene able bia ye ko no me frɛ papa no jitum se no kure se de papa yi eken no sa pepe na tie asase no beto ye no manso eba so nti wo ye se we mana asase foforo de man no o sa de koma no anu kwan so sa ne tie nti last time kura no ye se ne sa ne tie dia enya anto a enya antua mato asase emfie nsu ni da bia kone bla sa ne tie dia mu da mu fa misika mame na je se wo man no ebi na pascal ye sa eno sa man foforo sa pepe eno no so sa ne tie still dada no a dada na se ne papa ne kan no gravity ne kan no still dada na enti senka obi ato asase mfie nsu ni na nka enso ba no se misika mame senka tie because o hwe mfie nsu mapem na sika na nka de betimi aye no nka ne ma bebre ne betimi aye afi me frɛ papa no wo se frɛ me ba no won kan na se ne papa yi ebu ni asante no me frɛ asante so meba na atwemienu meba asante du asante emba no tu head afoforo the last time crying papa kasa no that was 15th of last month no ka che me say wasere me woni ne ba na kasa the 50th no there o de ba ne beduru ha na yaka asem no na nka de aboto emu aba me hwe na kwase 15th no ye kwase da no nti yanka ho hwe enra enne Monday good enne Monday na me frɛ papa no me frɛ no a o say ka asem afoforo say ne ba no entimi amba ni obone ne beba no so akonya accident as on mine as can tua na untua na so say ontua but asem dada no anu o kan da bia o tutu eseda sini anti obusa me asem ne ba na be December ni mu papa ne tutu aheda saa be pom enne dua ya ye kasai saa pepe ne tie sini a no okay Prophet Joseph Mensah ewofia ha empempi no adwoada ye de ne hwehwemu ye pese ye hwe se papa no sike kodi ne ho no na dwene no wa asase wo ho ana na dwene no de bagi sika no na empo obetwia na Prophet Joseph Mensah enso ewa ha akwapa no kwafo papa musa na ti ono o se Ibrahim aton asase ama no na okọ ha na de na akwa asase foforo so manso aba asase no so ye pesi hu sam pasa Ibrahim no wa asase emra misanifa oni asase a enko benkum ten ni asase ode ne ba asante na egisika die ni asase bia de ma ni asase pani pa yen hwese sika no ni trim pochre so obetua ana wontua okay tisi sika na Ibrahim na so otua ma Ibrahim akwapa no kwafo pese sika na yesen na akodi Ibrahim 10,000 feels akwapa no kwafo pese hu se Ibrahim 100 million 10,000 musa sika no obetua de ama no emra mizani fa ontua enko benkum 10 onye na adwene Musa kwa koma to yem eno ntina odi abeda SOMPA Asem Mpe Nipa no ate ne pesi wuram ne hwe ko so o hwe amekasa ne animu no meka se na bi kura woni asase no ne ba no eye sa de mfi se me koto asase abeto afri na nanbo ebusu pani kura me to mfiri ne ho hwe odasani atukwa akwata wom ni sika okwabrane na okomsheni Muhammad
ya ye nyina som sa na okaye sa papa nso ye kamuni sa na okaye asom ni me so be kwa no ye fasting no ye bia wo se wo be kwa kwawe ya wo ye bi sa na komshani kae enti sa o eni ba bia sa o ti de bia na me kase obi be resate ro no ke ra obi be kan bible no from Genesis to wo be kan ni nyina emu nsam no boa wonim kan wonim kan wonim kan ya no me ko so Ghana wonim akenkan no wonim obi ko school da obi ni makenkan nanso munu ma no oye na ye fe papa ne pa ne shopi ade a wo ye no ya hu sesebe sika na no ntua because oni asase bia aye mnada tubi ni wode asisi papa yi ma papa yi enteki ashimbi sesi a ubo de Ghana ma beka na sika we sika nti wu koye sei ba de papa ne ye nde besi na obi anka wi o obi anka hwe eno ma ta Ghana ya mesi unya sika ai kwa bugeche wati tukwan emabiem ahanye katawachi na wo haye me metra haya wo haye me metra haya mo de mu nyina mo nko kwa ya che me say load no be kwa mesi kwa ya che wo de wai kwa kuma men kai bisem binchiro yi dua no so ofo ane man ye mienu mu nyina mo ko ne kopan a ye ho ma mo ma empan and the kasa de ne kopan abuche ma men kasa mcho covenant ba ye no eno ma ekoso abuche bi ne nya ne anka nu mi ni nke nya nse te yi ke nyina ye ko but no ma si won ba still abuche ye nwanam aya obi yi no ma bi obempese mebo no ma kasa mitwa mo nti mi ne ma hu de bia fota fita covenant ba ye se nche bia sa o de bia fota fita yeyi na nche bia sa o wo kan ko zi hanye na haye wo batutu na mshisha sama na haye abuche no Ghana ha no na nka hayo na makaso so kusie nyafufu a ekobedi nanso wadua nkwani bom empanifuo bi amma ye ho antoye ye wo bibia bi ya no ne kasa no ye wo ye wo timba ende ye kan kese ye wo koko nyina so ne yetugu so ye nkawe ene ya to man enti se unya kwan tu kwa aburochira tamawa sa mi de menko wo na nyam no mikoja wa na wo ye passport wo de kwan menko baby ya enti da pesa me kan se papa no tua papa isi kama no ti ade a wo ye na mfata wei sanka Ghana ye country bia wo de na dua sisi papa yi ti wo ese keche papa wo ya can no be kwanga straight to court oni asase bia aye court Ghana ye court na ni say ye court pass ye court ye police station ni say me maka na Ghana ha uye aye friends complainant na unika pramenko complainant unika pre uko police station jamanenka ana obi akwa bu ko ese ko doctor ho na kwaji doctor report bra doctor report ya je ne kwa ayensa ne kwa enti wo kwa na se na doctor ka je se so tua se ya wona na won sa na ne ra ho ne ho wo bo wan sa asem the case die ya bu ni free because when yes kan ko tua yo emu ya papa de nkwa na aba o yenim o hwe eno ma hyehyɛ amanfo nkrofo di amanfo sika atwe amanfo abrabo asan no ɛwɔ mo matu kwan yɛ nkrofo bi adi o musika bi o munua o maame o munamfofo adi o musika enko ba bi akwa na wasa kafo akyɛw na saa nipa no so saa wo support tu ko gyina fie hɔ a wo hwe omba bo maka to so ko esika ni adwuma na ko ni fie ne so bo waso ma kwa abontin ko su wo gyina fie wo su obɛsa fa telephone obi be kumi ami asa becho ɛde na ko so Ghana papa he wo fa papa isi kama no na napokua gyeman firi wo nkoda brem besi sabre ye ne wodi ahyiamu abrabom te sɛn se de odi kan no abrabo obi ani ho obeka se wabo abrabo a obi nya ne pepepe abrabo ye kukuruhwi ase anokwasem sempo sikafo no sane odi kan no se wo beni nipa kro no ne bia wa hwe ha obi yare bi kra da ne so a obehu se enye bete nti me ma memo ewo ye Kenya sa emfa ne se kwabre he ya but e mofra bremu no e na omutu bata ko kokopie bona hafo ra ye friend dua ya nkwanta okay nti emfa ne se free ye mabunu mu mofra se be si se ye wie secondary school de ho na ye bo abrabo no e wo dua nkwanta ni sunyan na yedi
agudie akra wo sanete nana poku agyeman obi beka se me papa ne me maame sabia ku sabia nya do no omunni bi omunsam nye timi de mentumi anko suku timi de me fifa so kosua amadwuma nana poku agyeman ko suku wo he koduru he fa yo se sia ya me ne wo SOMPA FM me she me primary ase e odua nkwanta ho a and I'm call secondary school so wo a disani o kan ye no se obi free Kumasi ha no kokopie mu wo ekura me bodin a ye niema mienu okay so nye ade kire anasa adwuma ne be transfer na ne ye kua adwuma no ye den okoye okay tina mesi o me de no ye kuani me ma me so no ye dwadini okay na sani o kan na brabo no na enye betesa ye wo ye enan emfa ne say num na baako efrim na ka 90 ma miensa ya me fa ne kranse yi na ma dane be ma medem eti so wo hwa so obi wo ma on say ma ya no mo mre nti attention ni nyina ebe koma ne so nti wa wo ye be ma ne de o say wo na wo ye den o fight for life I just wo ye ma nua be ma aha ma nua be ma nti wo say wo na akope bibi ye den ebe fi eti da bia de me kan say me papa na nye se obi na onye sa wo hwe kukuruhwi ase a no odi osori ahomache no okomfo no okọ no oba na so na ahodin no nye den eni ho eti o ye bre o de mi dura mu ko secondary school mi wie na me say otilo na me pro di aka ne de na ho say me fire den eto me ho so okay na me tu bata na me ba Kumasi da sa ba biem nti me bedru Kumasi no na ye say me papa ni nua ba ako so your friend or Mr. Obin Usu Frederick okay nya say on na ye proprietor or Advanced International School okay I mean chian baby e wo bia SOMPA FM ti me bedru Kumasi ya no so me ba so wa ba de a papa me school ibra na nebe so mi mu na ye nhwe na me koso adekire mu kakra okay nti adekire no mu a na me a me toto ne ma na chese me de me ho to school mu e wo Kumasi Technical University okay minya admission ewo UCC ana ewo se me ko ba na niam mu odin na me hwese me be free akwa Cape Coast na makwa school a na moa na me pick KSTU admission okay to around 2011 atimo o ko ho no de na my university no na ye poly ye fan say year bay 2011 me started oh na me wie ko da 2010 2011 na ye started okay ti nam say na niam mu odin ti no decision I'm taking is I'm a regular student me yonko baako Abraham o Faudia me ni me nti ye ko class a ye lecture be mienu a ni ye dwane na maba be school mo na maba be kira de se na be ya e da me nyinya bosomi kakra me kakra e de ayede e de atiatia e me call level 200 no lucky na me boabo escan na se me je ho e wo school mo eti me collect papa no me dwane free school mo a na ma be kira de e bo be 12 a na me call back to lecture nti ko do lecture wa brother da na over nso be ye ne den na yegusu kakra eti to da oba school mo a say o se da be de school mo na bi afom 3 ne ba papa na o mu no wadi kan gina o mu na o de aye da gina o mu so no wa kire wa de na pa na wakwa akudru campus ti to da wusi airport run about a this o to tomu na o ye den uwrem enya bete school fees one na obeti your school fees one na obeto atade ahye one na obeto empaboa one na obe you bibia me nyina so fira de kire ni me nyina fira de kire num eti wo se wo frɛ fie ni enya kakra so a na je se wo de enu na ye den atwitwa wo nti kakra na me bom me homodin na SRC executive oja minya baby I pay school fees I pay school fees because why then is eneye na ye rewra mu kakra na ye de enu kogu nti enya position na chese niema mu ago kakra na ye da so be kira ade no so na be betumi atoto niema but on say no de nam so ye executive ti o ba bia mu da na me hostel fee no ho ayeden adwono nti ye wie ye school no mo post ye national service so bia campus me wo fans any ni atomi de makwa akoto
sankore achi obabi yedi ebodi pese okrom normal na mi kodru kro na mse na mse no service to the nation and ye hwe baby a ye free na ye betumi a aboa omo so na ye de koye service no bae ti mi wie ye na msan beto aso wo Unibaha na me de me top up degree na me me call back Unibaha bium koye me masters and then me go so am work in university so a me sign ade foforo eka ho wow not just said Nana Poku Agyeman say ye hwe abraboku kuruhwi ase say ye beka say eguma hwia obi papa so na sene obi wofa bi eboa no a wa hye dan hu ni sa wa na piepia ho ma hu bi sa every say obi ani ho a oboa enti me say de she me trim say abrabo no me hwe on o tie ni history ni omo obi onim ni bia obusa the classmate no you obi o very brilliant nanso so wanya piafo nti ene ko wie no ba bia no wo no eti me de share me trim say obi bebo ama wosu de enti say wan kasa wo bebo ho amo ede wosu okay ena me hu bibi say metena wiase a medi hia na wawu kode sa wutimi edi mfie kura aduanan na aduasa na wo bo homoden na at least wutimi eye nhyehyeye de to akire ma no ho a ebetumi aboa ma nkiri ma no so ayeden ehun atom eti mayro wo sem ba ko pa da bia me kaya na mi ra ho yese na me ni obi ye adwuma enti na ye de adwuma bibinti okay be hinta okay eti mi tama me wie keep na wo say me koye first degree ma co school na do final year last semester I me better exams na aka me school fees 500 Ghana cedis me tua wi me call me djuma wura ho se omo me bosia na nka me ntimi mfa last semester o hwe mani mo se me be djuma no mu nche enti ontimi mo last semester timiti exam so wa ye tro one paper no mbe pamoye ti ayes asa gra de chin ayesa call ye na mbe pamoye am so okay there's no way two people that's two people squad ya na we trade ya two people squad ya just me san ko ba be terrorist it I didn't even take a second thought na me dey abandon sa course no bet na afia be sem fie mienu na what course aye adwuma no me course wa ye adwuma no because why ye adwuma no ani nipa no kra ye adwuma ko be mfie nsia ko mfie nso because I thought that would be show wo hun kran say na nka me maame ni me papa wo bi anka de me kan me mforte nipa kro ni bebre because so wabusi akra ntimi amo na abonti so ni amo wa eni kwa say o man how but a share me din me bra ho anwume a share me kran e ma me hu say last semester sa asem we ye me nka ne be me nka last semester okay last semester enoti Nana Poku Agyeman ti school pa de ye kan de wa na hwe wo hu sa pepe sanete enti na ye dey tu mabunu ne fo no se bibia wa opese wo ye bia no obetumi abo so na on se kra de wi ase ayefo ase school no ebitimi ye bi online otifie na osua ngoma memenda ani kwasi ada bi fi ada anwumre bi so kra de ukoye adwuma pon anwumre no ayden akotna class eti no emfa bibia mu abam se wuntumi nya da bia nkra me ne omudi nkomo no e ka cho se ba bia ye free se ye timi ye free ho abakumase abekosu na wo ti ha na se wuntumi nkodi ana che se wankasa because me kai se ye co primary any JHS obetumi ya nante minsura hakra to be Dr. Mensa ansa no wanya school ayeden akọ ade achi a no wasan ayeden wasan aba nti abrabo no enye bete Doctor Nana Poku obi wo ho abaye na adwene se ofa wo ho o maame wo onye adwuma se ka de sa hye otirimu a kan koba ne sa o saafo no de na be ka kire o ya de me ka kire obi a ne se sempo maame e wo bi o papa wo bi kra na eni kwa sa o mani di otirimu dem de nti a me ka sa ne se woni mu da owuo
ebeba befa saa wo maami ana wo fa na free asase anokwasem unimu da yare na na betena ha ya wo ken amanfo yare o unimu da yare a ebe yare da ho bebo nipa kro no eti wudi ese wotie yie na sesika ofi a advantage to you nanka ye de ye nhwe ye mampanyini John Dramani Mahama anase ye mampanyini Nanado sanye nko ndi obeseketa da nanka wo ni isogu ni anokwasem o mampanyini akufo ado ko president how many times ena ansa na wo ba benya akonya ne de me kai ne campaign ba akokra no wo ye kra de platform ni bu no emanko wo theater wampaba eti nanka besa yen a ye ni bi na wo do ani akoto ma me so wo do ani akoto wo fa so wo fa na wani dane so no so wo ma wo hwe wo mu onua na wani dane so no so wo ni problem enti wo de wo sa wo ye ni say tembia no wo de enweta so na wo de modimo na wo de onyankopon suro ayeden aka ho wo anya gidie wo Kristo mu say ade na wo ye no cha na beche bisa media mi kese bia mi nyane ntam bia kasa breke bia pie degree bia kama ye but unya ne sa but with time bia next time ameba ha mesa ni wasi nkunya sei no bia mbeka jo so se kra de ma wie me PhD ana so be ye lawyer kra nti koja me na me nkonko ye party bi so what you say nti modern mo woni ntu obi so okay Fuani entu obi so ye ne Nana Poku Agyeman youth coach na youth coach no eno so be frame tambe be frame ewo abrabo na ya famu no na ye hunu se enti no wa na okreti wa de ana se osua ho ade se wo betu mabunu fo eka niema ye sua no ho na ya nkasa ya ni nipaku bi aform a aye adwen se ba bia ye free no ye so ye de be so emabunu no nsa ka ebo obi onya nkwa na nye obi a na ebo na wote ase ebia na Opoku Agyeman de matimi a survive de ma famu no but ebia na obi de agye ne nsam kra ma na kofa abrabo bia ebia emoa no nti saa ye botaye no ene se ye beboa na ye friend se ya soso emabunu no so nsa na ye de kasa kire na afutuo ani akwankyere na ye de akaunti eni nyina ka niema ye hunu ne niema ya famu no na ye pese ye dibi ehye emabunu no nso so nkran se omu betumi aye se ye aye bia omu so betumi aye kra bia bro ba bia yen ya ya kwakutu okay enti he na ya na mukọ na modi bofutu ikoma saafo no mostly eye wode yen ankasa ye hyehye na bi o nso so a based on invitation last year nko akra mi kai kra ma nye dwumadie no bro dunum okay ebi o ho a obi na organizing a conference na wato ne nsa ayeden afro and obi on so a asafo bi na ebe to mu nsa sorry for say crofro ma sorry bi o gospel faith gospel omo youth say muslim bi afi bi a meni omo anhia akra no mienu ne miensa na bi on so school secondary school bi ti to mu nsa na omo di afro na no so onu makokasa bi on so yeso so yenya resources na ya so yetumi ehye conference bi anase meetings bi ne ani mabunu no enya kasa kire sanete okay and Nana Poku Agyeman ebre na ye be wo so de akoya futuo ben pa na dawa koma so de mabunu mo wo Ghana hasabre ayidi nkoboy afutuo a edama koma so de dikan ene se oyo babunu na wo siso a ma nyamisuro eni wani mukan da bia me gni amanfo kasa me kasa obia ni ho ye perfect ba se nyamisuro wo wakoma mu a sa wo ye bone a woduru ba bia nyamisuro na ewo mu no ebe kai wo se ba bia wo ye ide wo ya yede wo ya atra de toso mienu enso so ye ahobrase ni ojo eto da abrabo aye boy ye ka ni se ya fefa nipa bebre nso nsam ya ni nipa bebre atena wo nso asoso ye nsa e aba bedru baby edru nipa ba kwa mintumi nka me life story nyini mfim ye reverse SOMPA FM na oye sofo a emfa nse me ni be hia asori na oye me sofo futuo ene kasa kire ni atenetene ode ma ye ne eboa se wuni ahobrase a obi kra atene wa obefa ne se nipa no wotan wo onse me kan story ba kwa buzam se me da so ye adwuma no say uni that spirit na obedwene say e wo so wodwane na obi a wono last semester mama sika go to excuse mama me na msa na adwuma bi obe sha wo da mu beti ni si o bata de chi a obeboa obema wo so no wa de wako ni etoso bi mu American so eye
no credie anokwasem say bibia wo ye bia no wo de no credie di wani mu so a beboa da wan hwe ya sa wo de wan fa no credie ani wani ma da wo nhire eba no na wakwa koye mfom so bi ebe ma no credie na ide afri won sa na de etwato eye enwetaso determination resilience say o hwe asem predu a wo say oye de wo sorry say me wo school ni eyi wadi a enkyere say wa wie ya ye de aba ebia wo ye obabunu na mfom so bi aba na wakonyi nsen enkyere say wa wie ya ye de aba e wo say wo san etena se na ba bia mfom so ni free no wo siesie mfom so no na wo san esori ye den ejina enti emma samre yo no ni wanim na ebia adwuma kra wo ye na mabunu no bebre nso so akwadro so obi bia adwuma no de hye ne nsa inse so obetene nani obedwu nani na wahwe adwuma ni yesu so ontene ne ho nye taxi driver obi atoka odi amount obetimi abo homodin atwi car na adi no kra na nso so watimi atoka ni bi na abede ababe ye wankasa wo dia it is a wo de saa ne ma yi di wanim ahobrase no kredie adwo obuo ene enweta so enante a obenyim gidi se ebe ye dendie na so nyankopon oboye ho ban no ode ebedu okay yane nana poku agema youth coach radisha na on show ni tobi awotie ile asema na mo kanana ya so nya becha onko ya be me wa ya na obeko akwa bi da du be wura meeting no se mabre ndi mo pese de mo kona mo di holidays akraba na ni aha me kakra ne se omo me di kan do mo ko bibira ama esa na ese mi oko ba ko bi wo boss mi bra mi go no so da bi mabre sa na me na fibia ndi wa be tum bi o se sa na me ma o se boss da bi na le si ni ko ko na be fe jim be se me ye adwuma ni na be ba na bi ada o de mo nkwa fie de o de me so na edi be 3 years bi adum be kwa na me nfe echi the boss nu sa kwa na dina dempa awe no ya no so de me dinu no me hu sorry ya na o mo se wo di mi edinu ni bi e ka se no no so do ko bi aso wo de fe en kan wo nyai edu an wo na wa the team point nyan so bedwale no be yo pe be yo se pe bi o ko wo se won ka ho ko ana bi bi bo ni dura me ju na me kwaku menene ya adwe edu on lo so nko bi menene ya adwe na se boss na force no what if here me ni e jamu mo bra o ko tum go e ya ko mi aya me de ye nyina na e kon no abroji ba ye ye kon ya do obeko o ya adiji ba bi bla good ya mpe won me de me twemu ha me de mo ko me twemu o me se ne de na maka so no na mabu ni be no no na twemu ya o ye ajuma o ga zo be ko le ga ze wo je ajuma wa go o go o garaje o go na bo je wanga la ko ba ko ya maya hey aganda no kanta de so nya mo je ko yeah okay obi o ko holidays o ko di holidays ya ya ko ko baba na de ni ti awa pe me de ma dina won ko to ya de mama hey wonye free ni papa so sisi priest o this is so sisi bi sasa bon sam kra ne bawu abrabo ni po pe so hia ono o chen ni po pe wu onya ne tru kra to no yes o hia ya na boni o bi am pe se ni beto no ya de ya pa na se wa wo ba wonni mi hwe na akra wo 4 years no akọ school ni apam ni school fees wonni mi a wo fa mu abadi so aba se wo wo na wo pe se o de be ma wo ba na be ka wani na you bi na aju sika si abo wadwuma fom no ne makọ international school papa na me mesre boni be bawuti na kanti no nsu nyame wo ba twese kan asa na ho akodam no wo survive anokwasem wo bi metiri mo odine se me no sere ye ye ifla kuma pampa se me no nante na wo wehye se amane ntome a ne tene a nyame tima ye ne doso se nipa ye bofo we nyina ji one day bo be ka so asacha nyame wo so so atena se Abraham kuku na wo di hia di bone bi anka nze se wodi akofo bi ade bi anka nze se wofa mfie we bi ha da ade hia akoka fo akire na ade wawu bone ni na to wanze nya ahina nkura nko wa ye je wade de tumri bi amani pa hunu ba bi ade ya wo na wo mfiri ya wa wakomu bi basa na stamu nya akonya bi no no nante a obeya abeyi ko fuzi o mun se nim kasa de koraka papa se me ko honya mi ana man ko
unim so ni asase a okotun asase mu obi ye ayi asem o anya asase ba ko anya half plot na bozo obia mu bia kari sika ne bo odene 20 acres 20 acres na ati won sa do krom hene no kra no a ye to asase won plot ne dia aka ye sei na wo nya 20 acres no bi ba wa bre nim se me ya to wa me nkiri ma nya adwuma ye me ye na ba ti me man ka se me kwase ampafo e na ma papa ya ye kwase a na ne ya wo mu ne se papa we be wuo no ibu za ne ma ko hia we ma no papa bie stores ni aka je zo papa ko hini no wa mobra na so ye ni fifire bu bi agye aye ne mayi na o ma ye so che ndi ngusi da be na mo pese hia fo nko so nya hia fo na ska fo nko so nya ska fo na da ma ti maka fo a kire na mo hwehwe ya ne se yi aba na ye hihye nkunya ye de ye ni kwan se ye kan na eto so bi na ani ni pa di abrabo se ya o pese de na onyama ye zo fo ha on fan ko ji jansu wa me abosom ne nananom no mu nyamia ne kon ro o mu man nye basa wo wi aso o wa so aye kese o wa so afon o tompa bo enko no o woro pe na na afon wonye ne life ne basa na o mu ata bi etini ho aba kan ati ni panse na bi e kura na me kura me ye kan ne ha pepepe samre wo tifi ba bia wo di atema na wo sere ni sa de o dia ye ni anu ya adia ne yaji ni yase nti na busuan wo sa no muntu o mani nka bebi nche wo yire da na gia onna sumi yeso tamo wo pene ne na da no vanka nyansa sem tenze niura se ye mi no bi di we ye wanka sa me bi mu awra ho ntu dia yo bi apen wa sem ka wo ba na ni afi onka nze da ba bia na wo start na ebe tia ya hyebere ebe tia ya ba ache nti hwe ne tu ho na mo mu nyen ha na mo na papa ezu pe bibia kofie ne ka se wa yeku a kire ne yede sense ase amato agu won wan ya papa we yede ni do a ma wo ka tense ya jiwe ya firi mense ba awori bi tuma bu ofie edi kro ben fifiri ka ho besi e ko project bi sei na mizika yi sei fa bi be so ni ya na yera tama so na wo be ma wafa na wo tafere ho awi wan muga na mra na ma ne show na akwachi ni sei physical buze wo wasan ho akonya ase no no wa so bi wo ti bi enti no nti ase ese abrabo nye bona nka akoko nko motam wo mpeda bi aso obedu nso agu no ho agobe pe bibi di adechi no ho nanso bisika ye di 20 na wafa no se de ye bo ne sa na ode nam yase ndu di ade ye uni a she should mu kakra na gene se me na pre ko 20 acres experimenta ni pase o chi ahye na fa 3/4 kora wana no no be ye nanso wo fa 20 acres ni na fa eka na ye kana 20 ni times 4 ya sa ketwa ni ye kan ho asem almost 100 plot over to be begging ndi ombere people mu family ne di no be kan we acha me boku wacha mpeze mu mpancho apano kwa ya de emze no pese obre story kakra kremoni ba te so ni kwa san go foro so hakra no abroche broni krom ne kan broni krom ne kan so mu siba ne kakra so mu tena o sa ya na yo se bibia ni wiase ya ne wo be wudi awo omba no mbija omuntimi omuzo omuni mu asem kura di ya we kan che papa nzo wutie ya o tubuli kan pe bibinka ye kan o man 10 acres bi kura ye hu se kakra ya fa sa ti mu be ndem be ne de kura nan ka ye we do pese ye kura ye bible no kwa fu che se o nya pese obetua oni asase kura asase no nibi adena o pese ye no mo se yem fa bi nye wo kakra mo de me ato aduane adi nti obi anam diska gosi no so na kaza ze twomre bi ansam twefo ni bibu o mo hu wodina on fo tikani na adwuma ndi wo asoma no papa mpese mbe ya ade ese we de jihende de to fo de bi ani mu akodi se me hu se ade na ye kama na o maboa mo we do mo gotno a o fa metie wo fo zo metie mo anu mani ade se anya me nhia no akate na kwen to ma 2 million to zo no mo nje bi me ba o hu zo wo fre enti ya na ya nya ni ebetimi so papa nya o de onya amaye obi ano no nim bonzam ho kwa onya amaye ya gwa gosisi kan so nya beto ne mama kama ba bi ya kan to be so na ho meti o ya se o check iska enru 2 billion na 10 minute betimi afiri misale ya ya na emu ya wem na che se we ni sha to da bi anten to was atimi ba sa ya o ze iska de nke be 5 billion bi na wo check ya itimi phone so and you say 10 bit my year of 5 billion emudu ana kura yira kwa akọ ba chire na sa mu a we di nim
so what you say ntia go ba sam sa na ba bi free ba na asem o ya aba ho ntia be say nipa ko this kan mo say ono akan ni sika da ono check in o mo de ko no hunu say bi aka echire nti o mani ntwati ane nya ase de share dum ni ada ma me ya ma ha sam no mo ntem nsem bebele na fi bi adwene e ko fore ntia asem na say ko ba sa na obi ko bodua on say we nka ye tiko so wan on say woni mu hwio nanti ko betimi de pan go set na bi kura na ho mo de hwe nanim no mo kawe nanim tike ni ona ade ba ye ayi de wonye sa wo nse na afi de azema ba na say so kwamra no so ye mistake tike de man no kai wo se aso kwamra ne de otum se akenkan no wo fom woni mu se ye nya ka se be si na anu he da ye ka ti se mbo achi oso anu akonko oso anu anu adi sonson si wajina home sika check bra ya o mu sa no okwa no be si achi okwa no be si nya tre tin na eko no a obenya asem ya okay amanfo nto mo boase sanse fa ko sika no free ba ye no yesere se omo a enhwe ho eslamana omna sa yo an se de bia na yesuade o we atiefo mutie na hwefo no ye de suade obi ka se o 10 million so ye nim sika keto bi obi abodua ko mani ko obi tuma go ye na de na maami obaye na ope asem no enhwe mu ne kre e bia de ne kre beto because ono ankasa no ya me ampata nke bi be fa no ene bi be fa do this kan ba no maami kwa ne this kan ko si o last one nti ye be kan se yawo nti na de bia na ye ka se bank uko bank na ye kan sika mawa gina ho akan bo chire udi pia bonten na obeka sa nso a dabi udi fo obi wo ha sika kan ene ne ya nti na me ka se we di sua de obi wa odi sika bre na ma me pacho kan wo so ko be aso but ko kan so na anso so a e ya asem nti ye be sre sika ne ade ade se ba enya botre na ye hwe ne yan kan ni so do ntimi nkan kura na obi na ye kan ma wa fo ni edi achire na mfa asumdu emra because sika de nipa consider ti we na ya ye no next time we be have into no for say sika say doso o de bochire ni ehu de aka ni ehu kwa be fa so ya yan ko en okay asem we ne tentene tietie nyina ne se obi edi sika brewa manipa ko nyina wona bo achire kan baako kan kakra na ebo achire manu se aso pepepe we tike me de amount wo kra chi ni e wo fie wo se omo achire obo achire o se aso enti me de me tike kura ko ni problem bia wo kra chi ni si aso what ma say enti no ye hwe ba bia sika no efiri baaye na nyame ya domo a omo hwehwe ho na ebia na eho na ewo what is important yaw ya kan so omo ko na se de awe mu senti ase nya dwuma ma me no ntwa so ibe hu nipa kura wa ntase nya because ye kan mo je nipa nya obi adwen na sebempe ye kan obi o chinjefo o akọ na no kura obi se onte ase se oba ye no okọ ba bi e kan sei enso still onte ase oba bi no minimum obi a wabodua minimum obi a wafa de na wo kọ no nipa ni ko bodua no adi na chi ko ja na man ko bodua so wa ko ja no kwan wo na wo fa ye enti so mo ko fie na saa na be ya ntase nya dwuma na de okay ya already sha Daudi bi ba na nso twediam bo na mo so di bi abre yem pa ye boy wura mu yi a se de wo pagya ne ba se so ye bi wo en kan tete ne ntem ana man pa ni fo ni nyini che na ne ye kusu di nua ne kro na banku no di ye di banku kro no die go no hu ni nyina ye di bi the same thing na nso still a ye de no de dim petu wo ne o yale ni di mu du bani baso na akra na siatica ye no na otimi so wo bre asia chire sei hospital the kidney then ka de tini hu we who in heart yes boy yale e boka yale e bofie ni yo boni di ndu di a chire pia we no nto no na se fia e ga du e se wo hia ba fie the difference na e far long different no pa difference na wo mu no ya wan kan tete zuba ne de ye di mfa do to ne ye ya ni dua se da so wo ho en se ye da se ye ko fa keke no e ho aso de na de yare ya bi ye so na ye bre ya kan tete mani fira die no ihunu se me ma me ka banku SOMPA FM na hunu se me ma me akotwa bode ya haban no de hu adwa na ye beke no wasam sa haban no na haban no o de banku no ato so na wa bonne sa ya te mole no goto aban so na mole ne ye fita
bebeduru se wo be free ahaban mu beba na wo twu mako a wo beduru be nwane wona banku ne yegini kakra atwe bode ahaban ne mu nsuo akọ banku nim na ho de na kwa mene na saa wode no na mi bebu se nyini na mbebu se bode no na ahaban no ankasa no typhoid wo so a esa bode kro na ahaban na fever wo so a esa edime na nane ma waduane ade na ode kora aduane no esa wo yale amienu wo dipaduane mu a esa ede ama wo etu musu wadi didie but wasa ho yade maybe na ya tuya na de na prince na ye bagimi bre afi na maka banku ni be ko nwure makotwa bode ahaba na ho wo besra ofi akoyi bode ahaba ba du plate so se nya akono kora di na kono mu no broni raba na ode aduro na hye na ode aba no ni ye chim ne saa na afi dia twe aduro na ye de ye raba ma na ho ye dini mu anwode because banku no ahye na twe wuram the first ye di ya ye go sa ye typhoid ye go sa ye malaria say ye di ya to typhoid ni nua panni wa aburuchire e de na ba be kan ye o kan na ho e no mo betra ye ni panua ne so itu di we ko busa no ma me no ma bere so a u busa say na nsisaye no difference ne be ye ya ye ko afom abode aban kude ye twa asefom ye puta bo mu no ya denji abuso ya wuwom kakra mbe SOMPA FM so na faase na ko na jambesie no wani ya wudi sa ambesie go hu se bode na haban no ko ade taste for friday abra ambesie no wudi hu se feeling ni ye high enne ye ne say enno se bruni chansi o ye ba yi wudi o cheke nkantene na ye de adura hye dikadika go ye ma o kala bi amu se kala ye fe si so ye hu se first so ni nyina place river wine no kala bi ene ho ye di si so a se bu white na se de o hu na silver molovia chance wan ni atutu ni diza brain na no ya diane kama o papa fa chance na ti butusu mi enu na siso ye de diane agum eto be no makofa ayewa form na tetefo ye ayewa de no na eno na ye papa ria na ni ti ye de aba ye de notie na yes ayewa no ene ye de aye trade kama e wotire round one wozi ye me papa no obi ye de abeso ofuo ni nkwanyi ubie ma ye de na tie na okuro yi mu no ene ye de aye ya kwa ho kama ma de ni si wo no hu say yes ade na be me didi mu pambo be se o sayo mu nkwanya na nyanza ba duwo so panyi na didi wa ayewa ni won nkra ni ye ekobo amo nya asem ene de chance bi elbeba bi sweet mi twa careful na bro fish to na da ho ye de biane atum mediada na da so na hyehye na atwimu chemicals a omde ye chance no na atwintu beba no wo say ade oni ane ase nyina atinsuo na ya asem foforo ya dia kwan ya ye fa so didi ne kwase sa wo ha we nyina de breye enka tete no take spices na ba ko pe bi ne wodini na ban o wo so ma nani da ho wo ho ya respect no edu first ya catro say ye de monko ato aduane ma unsi ya de ade bi aba ma bi no unse ya kama de aduane one pe o ma me kura timi bu no de half asie na later asago half na be aduane e na de saa yi ne nia be ya enye papa ye se chimbe mu ngu ngu aba ku Bakono bi yanko san na san ato apre wa pese gun no asan na ato apre obewie no spices nko ya de nko na wo so ade akogu ya funu mu utwama nko ani timi froze bia me power ha ba wudi na akacha maka je se oba ha ba ye den eye nnedie no enka de to ma me saka ne momone no wanya nkankom ana wanya mmire ana wanya sase bi wozo apoto sase ni tum na momone ba go pe ne dem na atimu ya da sase ndakra petimtie san kwan ne ma wa wuni nam sase na ye wonam SOMPA FM mu be wie no ache because unu ya bi ya smart or be fra nkwan na no ni nyina munya bi we de boa no tia na bampam na yi ni tutu treatment sabo ngum na wutwa fufuo ahode nkura ene wei kan de ya ko forest ko pre ni apemwa onu adi di ahabem wadi aduane anachere wade de man se woni etu ko fa sa agbo an be fie na wudi ahu se eye bibia manipadua no ene de ye ni fie itimi jana nkara tie si no ma jamu na no awe nkara bini no na wakoto woni age na de aba edi ahode amunya free forest mu ene ne ani fie de ne ko na nse efie de ngwa de chemical bia frefro mu ne so onye kese na akoto a wanya bo di be kwaye fa security no ene ono a prese obenyini wo emura mu no wo re difference na de ai no be fa nuane pa e de abere wu ni padua no
dia we nyina be fresh system ni mama didie ayaya na didie ayayare wonim se ka wudidie nya ahode ama ni badua no na didie ne koto yade de abrewo wo osa ni emma keeps ahodo di what's the issue you are no spices ahodo ye de ye nuame na wudi and na aduane ama nkenka de te ye ne simple no ye polish na minimum a obeso o ye e no bitumi twimako kra no de spices atwimako ni asemunio kenka de this what twimako apegene na haban ni bi wudi ni nyina twitwim na atiri mu kama and you pay kra na de ba wo mako wi a on so wudidi na so ne plan na akọ ye fruit na ye kwa abriguasi a wose safom de no abedi na ene de yete sa na ye kamba na hye mango de ye kamba na hye duudi a anwode ankedua na ade ma no ma ne du ne brase ye de bere onipa na so onipa ya de no afa de onipa no na akwakoto sa anwode ne de ama no duudi a wa ho ode we okay edi ya dis ye ka to onipa so ye nim kwa ye fa so didi e benya ahoto na ni ha ne akwadro obira ye ne ama ye bese ye se fa sa akwan ne so didi eni ekojo mebira atu ne nkwansu sa ntwam enso e de makwabna ne okoba mbesie se obeto nsusu anko ade nyaado afra atwidi ne momone atuma denchi ngo oguso na otitwa je na agu ano ko bi ba ko odi adi da bi se bia me nya ne de di je wo cheche echinchim sa ne mani nyina aguguso na afi abesei woto umuso atwa ayi ne kwansu sa ne de na enso ne mo de abafra sa ahode no a kwansu sa de mani padua no emoja no anka kwansu sa de bebere wo no kwansu sa no de betima ma ewa wo so ajaye no we ni abafra ma se no etu didi e kwansu sa ne esu ne de na so ahode na ya aduane be si ja so saa ne mu ahodi nyina yira ya ono aduane chepia nti na kosua bre no ye da ma ne meze opa ahode ba ni kwa so ma aduane bi ye da si ja so saa we je nkwansu sa na wano abi wasa be poto wasa de koye nkwan nkwan so se si so a duza ahode ye wasa ba be bo ni padua no ye kum SOMPA FM aye na nanom peso wodi dia ye nkwan no kure bi bozo de kakra bu nkwan ti e bin a bozo opusa nzia na afra nkwan no wodi ti se be ya be nya ahode ye wo nkwan se bo ni so ye nkwan be che e chanzo so be ma de ni ma hode ko enyado akọ de aye nkwan mo so aye da papa bielu bi no de egu ani eso anya no ma hode ne sa na otumi de adidi ene we ya enti ene didi en se de fa so didi ni nuane om de bre de nyame kura na do ye de wo nkwa ne da so tetu a jonku ni mpantan na ye ya ye zanka ya ko bografo ndi o be ko so aye bografo ensuo kura om be no mo e ha be om de be guzu du do so ya no pe be mo agbo ene aseni nyina ye o system dia ese ni yedidi nyame amemu a ni ama moae amama drone ni probu wo down no be ba no do pe bu na numero ni so be da wa meto a nso ko papa no be si papa no osu kire se di oni pa ben pa da se ni be no anyene me ho se wo de nka onye ni daytime na mi ngu ba bia me kwa kobo mesesi na how much more so ni po sa ya de she ufire busia mu bi na se be sa mera kwaye ne da ho no bi gwa na mu ni she ama bia na fuye na akokipu plot ya ma na mu ni mo she am go for the tibia ton di se be bi ko duru se ya ala na ni mu nya mo se pata mo mfa ma mo na ebe ho ase mo singonya no otim wa ma ye we di so ache abusunya de ye ja ma ho ko di so sa ene bibi actors na wo fie e be se ye na ye ton ye di so go ba de na so di so ache di onya ho fa so kakra SOMPA FM du de ye du egu no di se se half nepa we so so no we ni panke bia nke me du bia ye ka be ye fe kura ama ye na se mo ye sa na di mini ba ko um na wezi na kwa so edi dia na we na de ne dia no o dia se ya dia si basa na fi mu ani mu nyama ngo se mo ye na mo nyama ya ebusia ni tie nwumra sebe na ndi opro yi no ye mani dibi mo nhwe no mo de to ade na nyefe na we wa nkawe na ye kura ya nyefe amano a sa bre ni so mfifie ni ehu ni suo ebe ba tina mutiri so sa na mo di sika ne ko ye enye yie mo za mo wo ntotwe de mo ko ano mo bekem ndo mo nhwe no mo ni yie ya na me de ko kura papa yin su die na mi tu ngofo bi etesa abusunya sa te hia o se de nko ya de wo so ko ato sa me ya fu no hu ye no face ka no to bi fi o mo ka ko bani sei nda wo ko wo be ye o ye abusunya o da wo kakraka o mo kro mo mpa fu mba o mo ye nipa bone nya du jama sika banana num ne katra me pre na on kai sampa mere bi ba na o mo kro nim se we kro betima be ye sika sei o be yi wo so ase atede timi tu yi abusunya de o ho ne nya nche na me kon do se me kwa ko ye bi wa na yere mo mo to bi ama na hu se ma to me nkrata ni na ne ye china wo ba ho na me na wo twia wo hu se wagi mi ame ma boda
madoko ya se nne na wudidi na wufie du mre ya se ya na be ba be yo dia na yetete sa so ya nya we ye na di ahofo na mo ai we wudi ko ye obi ya me enche kura se sa me go ache de odi ama enye ne ya dwumi nyina dia be se ye hu sa na me do na kan man na ye wo me de be ma ba de wo mo bu kan man na ye wo me de be ma ba mo rot me do so pa ma me na ewu no de ya ne ma SOMPA FM. Sani ama me ti se mo ndrafi ye nyina so ye ma me na ja pa de so be ye ne de abasa ndiye be sere so de chen ho we nya me be kasa na bibia ye kama dia na eso hu se ni ankasa abre be me na me mo akwaba ye ja opan pani pa bibia boko de o boko beti nya boko sa enye boko sa enye bete enye boko sa ye fra wo sei ye fra kwa musu free he me free sakra wo no se jon krom sakra wo no se jon krom o kan se jon no ana o ma me wura ko se jon na ka se fie delegate no nye se fie delegate nko a suru ni pankasa anye delegate nko a oni pa ye bofo oni pa nye pa ni pa wa ko sam ne se ya odi abeda wo fusu abo age se me nko oboa yo me da mo ase na ni nyina ne se 2002 ana me kobre fralata me baaye na me baaye na me be sakra wo Nigeria mem minya 18 years wo Nigeria ana me ba 2002 pani na wadi mfie say ba jomo 61 years hey 1990 me wo ya wo me 1966 21st May ana me si wasa no 61 21st May eja me ka bibia se bibia mfiri suro me yi amwo a wo de fufu mu adoa o oso wadi 61 years ya wo me 1966 21st May ene ya wo me wi school ansa na jahye no 3 months ne jahye bae e ma e kombae no me hu bi pa na manyini na mo 18 years da bi na so bi nkatu wanyini na mo 18 eja wanyini o sao ene me say ya na wi on say ya kware say ya tina eso man pani bia watwam ko pani yentio yo ni nyina ne se me ba 2002 me ba Asem Mpe bobra anye ye ne de ese me toa so wo Ghana mam ha na me ba me be hye wo no eti me be hye wo no e kwa na wo free e kwa na me free okay yes enti me ba ye no me be imagine se me yekua because ma ho den ye dai eni wo se me kwa kwa ye ba hu abusu afie wura me hu abusu afie wura mu pa eti me ba ye se ese tamwan ba na e pebre enti na se me dofuo na me hu mi na na ba waka baby your friend will say se no de ni din no aye kakra na imomu no de o ma no kire me se me koye afuo no eye ko nana kofi mensa ana cha se o kire me o kire me se me nana kofi mensa o ti asese e okay ana o kire me se me koye asase no ne mo de me ko se me kodo eti me hyase se me do ne mo na me dua abobe na abobe ne mo wa me ko sa abobe de se be pedua se fo mo bra eti me dua abe ne so ko nanim ana me dua nka 120 e wa asase ne so obi ani mo no de ubisa obi a obeka kiro na so din no okay ye fam kwam wusu okay kwam wusu ne fam yentio I just what dua ba dua nka ne mato abe no aka nka na nka na ye 120 a obi ani mo no ho enti akire no na me nananom a omukura omo ndo so da no ehunu se me yebusiani a me do ne de eso mbo pili won ti no metiti wo no asase ana nanane no e ka kire me se fe na ata nanane ka kire me se obese obehwa asase no na omo esusu eto na mso yomo de wode ma na ya busuan asase na se wufura kwantu me fura kwantu oba no de ma ye se o ma bi be do no no akoma pemo de ma ye fe na kuakon ma me ne fe na kuakon ka asase ne ma wo ai wona kire me na kofi mensa se onko kire me na menye dai nya kuakon na menye so asase se ne Mpe Nipa kan se be hwie gudi enke kogua kan fi se enke ye anokwase enti ewomu a che se me na ata okra de ono so da asase no kra me fanse ka onimu so ne mo me na me se meti asase no so no tino o fa ne se asase no abusu asase nti obda kro ba se o de sovia e be susu asase na to na da che no ye hu de besia no tram ka se na nai o ti asase no de ka hu se manka e de e wo so na nka no se be nde o ka kire me se me nya abotre na bibia be de e be koso yo me fa ne sa se ne abusu afọ di ka de asam so me busuani eti wo mu na me hunu se me yire so yesirim ni eti asa me ko sirim na me koye oba na hwa de me ba na piles sisim ana mbusa na na se na me ne machiri ba na mbusa se na na wotiti asase ya manka esusu na bi se be ne dai o ka kire me se 50-50
and I'm 70 brofo 50 then I'm in o se die na 50-50 asase no ye any 50-50 that's me nyafa say na bente brofo 50-50 za na o kan ma chiriba e ka ho bi ene e ko kumase ene e ko bisa no ewumu ana me na me wo fa ba ko e fe na o semensa o no se si asaka wo no semensa mo fa no ono ka tia me say na atase se asase no se me pe 50 million na se me pe half plot wa o mo de be ma me se me pe di asa say half plot 50 million ni nyina anka ye dey sika se de bobra man ye in fact na me yamum se e be twa anka te se agu yankom ra no me amachiri basa me fe na lek me sa ne ko ho ko bisai se na nana ye dey o ka kire me se pillars mi sisi mu no na me nim se ye ton asase na na ana me se nana o ma suro kukura nyam yanko ba cheme me ka kire ne play man fancy no na kire se we one car no 100 and say 120 yes it's here and a man so e men de madika to dada enyini ti madika to dada e wono kura wo me fa sen ka wo asase no a enke be 9 plot ne mo madika dey ato e woni de manko hobie na media abanche wo e wo nyina wo maton amanka no sisi wo ho ma sa ton ya ma mesempo ama mteku ne mo no na me de mani ye de ehwe bepem na fie mienu ni me ko wa nyaabotre bepem o ma ton asase ni nyina o mo ama wasase ba ya ma ba ko kra SOMPA o ma ton asase me si ato asase ni nyina ama nansa ne me ma say na wo twese ne ana me machiri ba fenalik so da yeso ye de yo mi de minim ana o frɛ me say bra na ye kwanka am ho de ache ni ne sis ene wo no tu free Nigeria ba na bedo me ba na bedo said the beya won sre na madi me sre na madi na wona nanu odi asase ne ma no ensem kan be no ne wo ye ansa no odi asase ne wo yo woni man kan hwe ne mo kire se be ko gold ye nken ko pass ede ni a medidi enkoko na sorry ede ni a medidi soa da che no na hwan na kodwi anka ibi ane de me ka se me hu na mbo ma kiri ba na mane na nam ho no fa ko mo na nka ne bi ho na yankafuo uro bo sanka ba ko bi sinche ya e kire se ya dwini nyina o de yanka na sigo no ya dwini nyina mo chemi no fafa ti se ba bi anka iwo nyina o matete aton ni nyina o ma mo asase o ma me ko sempoa alata fosi kobo o ma me bi obusa o mo sese o mo si mi nya botre se me ne afira se be fredi asa nya botre sese se ne na me no ti he ade esifom yibi ma me asma me nso wansa nana mpadu na boss anyum no nana mpadu ene board za anyum no o se me ka kire na nata se adresi from family e mame o se me nso wansa no bu matete kwa asama me ka kire na ko ba e won de kodan na nanu mo wo mu no okay de ya ne se ye di ka trase ye busuafo na kasa no ebinum me ye trase enso mo fa ne tra ti se sabi obi a konkonse me ba se o hianya wani duwe no ya ne fa na asam tra ejo mo fa ne tra be pem sam no kan na na de matime wo se tembia me busa SOMPA se piti me na me fra mo se me tie mo asam no de bia kokosachi o ma news e wo nsem a e kono titi asem be da SOMPA na se be o mo ye dai o mo kedi mame na me hu dia me ko because wani ye to eni ba ma bi e fra no kwadwa dade eni na awo wo wei owo afija ase yoko kwadwa dade me pa chai afija ase yoko me pa chai no okay na menene wo memu anan na odi mi free baby a me wono na odi me call di kurum yoko ho say bi papa nso so on pene so on ye me ho ade o so odi kudu ho ba ba ye me ho ade wa me ye me ho ade aye kwadwa adade no wa nya ho ade be pa so de e na ne wo sei enai memu anan me kono na mikita miensa nsimi kodu ni kurum ho na misa ko nya ba ko ka ho ono so be ma be pa chai ajo so odi owo anyini nko a be pa chai mema nko na awo ye be pa chai no ke yenti o mame be pa chawo na lokwasam ye kono no ya odi mi koni kurum no ya re na ne nsa ye ne ya aya dade be pa chai ti ye kodu ho nya me adom ne ma me prayer na ne ho to no konya adwuma okumase enti no ma mehwe me na ka me ne me meya na wo fijase na wo fijase na mi dipa kakra me ko hu ma mi bi na ma me ne ma me mo na me no awache na mi chinchi na mi hwe me meya no mi ewie suku na pani no wie suku no edu ne bi no kwasam na e din ma me na ne ama mi ko fira
nya ye bedi no me nye scanning kotua na ka ba na ba me so na ye wache no nyoma no SOMPA FM nkwala ne say me stroka nti meko na wo mo me ma wa me nu say wo de mo ko school wa kurase nti ni wo meka na me fa nketo a me nu no na me de won koi ba me ya mpa me kira kwan na osoma apani ni so ya dade no me pa chan wo koi wa mpa wa kira kwan wo so ye na adwen se wo mpa ne ma ne sibire fo mo ko school na da achi wate so mfa so dabi ente wo ma na osoma ne ba pani ni so me pa me chew na me so kwasi Same traba pa pani mu oba pani ya friend say kwasi David okay Same traba pa nchani e ko na mewu agamo na bia ma ba ekure yasi me di pa na me de hwema na da achi muso manya ma brabo sant ni bedi ho no wa che isa na me sanu anu anisa ana kwasi ni ka say mi fani ko school mi tua no so na bi so kwasi mi nyeska nti mi do ba ko sua adwuma na menua ba ma me di nachi o ye fitani wotema ye ne wofa me pa chai ana me frɛ no na me ka chen sen pesa me de me ba ne ba na obesua adwuma na menua ne ka chen me sɛ me nko penny tunes na me fan ka no ho fa ne mra na me se me nyim ne amekɔ akɔtɔ na o se me first kan ka no ho na me fa ne mra na me de ne kɔye ɛna ɔgye no no kwasɛm na ɔkyerɛ na adwuma no nti ɔnya mfie miɛnsa no na me ba ne ka chen me sɛ wahu nti me mepon no ya kwasi no me pa chan okay na me kopon no nti me kopon no nimu no na o ka che me say one ne wo fa net mama ka kire me wo fa say manyi nti pesa be te me ho nti manya dan ya me kwakotrem na me ka che ne wo fa no na ne wo fa no say oni ho asem na o te no ho na o ye na dwuma me nko ho nti e wo mo na me ma me free mu na na kire ma mienu na wo me ma me nchen nti me ma me free mu na no ko eya wo ba eya kwasi na chiri ma mienu mensa no oni e friend say eno me pa chai okay ana oba yie no no se mama we di ene me na we di me nua no ne ati bia me ne be ko ne medi no me ne medi e kwa me ne beto adwom se kwasi no akoye pani nti sa wo so obu ama sho no wa wie wadwuma na bebo a wo nua na fa no ko no de ne koi nti no kwasem od ne ko na od ne ko to adwuma mu enti mi wo ho ne ma na so mi tie kura na se na ja me di pa kakra te ho an ma fra wa bi sa on ya won siti to ho ne ma kwasi ada na pa e be dwale akwa asori na bofo ba ye se ya fra mi ha me nsanka me na enoko anya accident ma ya de na ko tama general hospital enoko na ketwa no be pa so me nsa no ketwa no okoye no ni nwan ka so omra no nche na dwuma me pa chan ka akobo no me pa chan o so wa accident na ka bo ni na accident de accident de ke hu ye otika na ka no akopem baabi ana ka no kobo no me pa chan otika no makoye adwuma mo obi eno wakoye adwuma na wi a oba na adwuma mu ho na ka no mienu no crash ye na ka no kobo ka no driver ni mienu ana o me ka kire me say temano general hospital so mu ntumi enti o de na ba kwalebu na kwalebu nso mu du ye no kwale doctor ne kire say o nye nipa na o ye yie kura nso a o nye papa enti o mbe ne dai nti me de me nya botre na me mra na me di su sa na me de koyi nti bi kodu ho no kwasa me kodu o me yam hye ye ne machine kase asini ho nye de ahoma sesa ho na anim akọ ne fam no da ha sa wa pam na no na ya de plaster ahoma de be asa ne hwinim ya de plaster fam ne hwina no nti bibia be kọ ne yam a efa ahoma nim na afa ne hwinim na kọ ne yam nti me so me call Pentecost bidu wa na hye me se me mbọ mpa ye ma me ba no nti bidu wa pe na ma kọ ne mpa no na ma bọ mpa ya ma no nti da kro na nurse ne ba akọ ka kire me se Enoch maame oba no wa te kasa nti kasa ka kire no no bie na no na ye fa drum fa nanum ne ye fa bibi fa nanum no di eti o kasa kire me no me ba no so ka kire kwasi ne ka kire me se me da me ba no ho a wo mu nim ne ye be ye me nti no ye di akone ya ba me di ko o de me kofi so am ntumi ntrase nti adichi bia ye ba kwalebu ho no nti ekodum re bi no neska sam na no ye din am se kwasi o bre nti ma me mu awo so na minister bia me papa
efiri mo ma ya japade kakra ya ma miensa me na me ye pani na me koto me nuanim se ni atu me ni wo mu so wo mu nyesika mbo amedi a asase kakra bi ada ho me pese me ton na wo mu ti ase nti wo mu ti ase no ne ekoton asase ni ti nipa na okohwe asase no no ka chem se mami nya butre wo ba no no ho beto no wate no ho beto no nti sika bia asese me de boa no me de beboa nti abrante no ye se ye papers enti sabi person ma ya dia o tueska ni mu half ama me na mi fa nkohwe me ba no no ama me 50 million no ma me keska ka ho me ba ye kwasi me ba pani no onua nso na wo nchen me ba pen na me diska ne be share won sa enti awon so na ma sorry for so afre me e bi ha 5 million 2 million sister maji ni sika bia be ka me nsa bia na me dia ma wo kwasi fi sa wo na wo yere na to aduane ma me na me ye nyina ye didi nye di akoni abasa enti o ma me ko ho 3 days na ye ko no be ko na me ba na bie nani enti o bie nani no na me ko ne mpa no na me de me nsa to no so na me bompa ye enti me bompa ye ma ne wie no na o twe no sa na de ni ti be to me bo na me so mu kakra na me de to ho ana o sa twe bie na o sa be to me bo enti brother bi da ne mpa no ho na o ka chansa mami o ba no o ba ni pam ti nani agina ti ma fa tini to bo kakra na ti mi jano na ne to mi tini to me bo afa me sha ne kon be ya ne ya na mi yi na to me kan say no doctor say so when bie wa no na ya fa duane ana adura fa wanum a ya de sika be twa wo yam ya de adura na fa wanum no san dan ani na obehwe me enti ya kwa ne 2 days ya sa ba ye no na afa no wa bie na no okay ti di musa ni di odi bible so mi ni de shema sim ni etwa ne scan fa de wi asa o say ye beyi no ne wo no ai sa yesika sam na ches ye beyi no dia na ches nya hospital ya dia na sa de e wo kolebu ma me ko akoma to ye ti ni ba fie no on kasa o hia bibia o yesan ne nsa ne nyina gun ontumi nante njira ontumi njira hompo nti ye de bag anyama wom ni sumie ne de atwoko no no watrase na wahwe TV enti emu kakra na mi wom me banete abrosan so mi sane ba fam na ma bi ka kire mi say wati se me ba bi anya accident no ye bibiduro enti obetumi akekere ne nsane a enya adwuma no na nti be ma ne mehwe na oba be hwe no so obeji 50 million ye kai o say so to me ye dia ni obeji na kwesi ni ye say eni onye na duro na ndo be maniska na brand sha say oye na duro nti e kire na kwesi ni brand 7 million enti e kire na me be ka kire me say mama if you run say me de oyalefo abetu fie ha nti me yi ni fifie ha na me so kwesi minti mi ko njaye nok nti meko na sa be ya me de ne beko no so mebo pa na ya turu no na ya de na kan ho na ya de na ko na me brother ba ko okwa brochire ne ba be ma na owo hobi ya friend Gaddafi na friend no ka kire no na ma me keska na abamu ani turu ni sa ya de ne fitama bedu ba bia me we baby ame wono so sabe papa ni jama ware a o jama a me baaye no anche bia na me papa wi nanum nso na me maame nso firi mu enti miniska bia akuta na maame ba ko ye ne kwa asore na maame ka chen sister so unim wache no ade a bra na me nkofa eniama mbrɛ na no abiton school bi nso teacher fo no so sa on be fa me na me no a wache nyem na school ho na me nya bi nto aduane di na me so enya me da ase enti makotna maame ne nchen enti maame ye mibusua ne ye me hwe na me frɛ maame ne sɛ me ka kyerɛ nansa sɛ na me de me ba yalefo na aba na me ka kyerɛ maame ne maame so me fa ne mra na utura akɔla ya na ye de bedu ye ti de bedu ye no no mo be ka kyerɛ me sɛ papa bi ya abibidro enti owo baabi enti me send ni ska na ma ne mra no me hwe me ba no na mbi sa say om si 2 million no ha na antibi e bedu mpo minister antibi ko yi 2 million se sister ma je no asam ye me mobo eno di 2 million ne ma me na be de ma obi na ko fa ma ne ba enti ma ne ba ye no na obehwe no so obetimi aye
enti mo no baabi ode ne bekwa akɔhye baabi a obia nkɔ hɔ gisa me ne me ba ne nko a nti yɔkɔsoro obi fie dan ketewa bi mu ɛna ɔde me ba ne kɔhye hɔ nti aya ne makɔda ne nkyɛn kakra nti anadwo domienu na papa ne bɛyɛ na duro obemia na no wakyekere saa kakra dakro na papa ne ko twa apoma ma no na me bɛyi sorry o ma ne sorry gyina hɔ nti na wo so no ma so no mu kakra saa na dakro de o se obekɔ toilet nti bi so ni obepie na ɔde dua ne kakra na otumi kɔ toilet no afedi otumi agyina na so otumi agyina ne na so na otumi kɔ toilet no afei kakra di bɛyɛ 3 weeks no beton adua ne abɔnten me kɔ fie na me bɛyi sie kunwa mu wɔ anti hall hɔ na msi adan ɔha na man ne frɛ me sɛ ɔno sɛ wo nsɛm bu ana sɛ bibi te saa ɔyɛ acha 1 month sɛ ne ho tɔ no nti me ba no sɛ bibi ne ho antɔ ne de a wayɛ 1 month ne ho antɔ ne de bibi wɔ mti ontumi biom ɔ charge me 65 million ya kan 35 million ɔno so ayi no wa yi no sɛ ontumi ɛnyɛ biom na emo no na kasa no so ba kakra ɛna obi nso san bɛkyerɛ me ɔdan akwatia sɛ man bi so wɔ hɔ no mo ɔno nso otumi saa pa na ɛno nso mepɛ bi sɛ na metan me bɛyi na mede ne kɔyi ekodi na ɔtwe mienu ɔno nso machine ayi amadura ɔde kyekyere nti ya na ɔkyekyere ne nan na ɔkyekyere ne nsa ɔkyekyere ne nan ɔkyekyere ne nsa nti na meka kyerɛ ne sɛ obi a ni hɔ a ɔma ne me kuro na me hwa akɔle sika me de ba ye na asa nti ɔma me nkɔ na ya ne masan ba na papa ne ti ase ma me ɛna me kɔi nti wo ma be di pa kakra na masan de kɔ anadwo bi me kɔ hɔ na anadwo bi na ade abɛkyi na yaba nti me hwɛ ka sika ekuta me na etuma me ne me ba ne mienu ye baba bedu na me fra me bayi kwasi me de onua na ba yaresa obaabi o na me ka sika ne sha nti me sra mpa kakra ma me mfa nka ho na yenkwa o ka kyem sɛ me ba ne ka kyem sɛ onsoma me sɛ me fa me nua ne nkwa yaresa no ko no yale aw kwasi nti ya ba no nya obi no turo eno akwasi no kyerɛ no kwadwuma me pa twan wono ni fie wura ka sɛ wo hia yare fo fie me fa ne nkwa na fa ne bra no ono ani nua no ka sɛ kyerɛ me pa twan ɛna me fra baabi a me wɔ no na madam fo bi na osande miska ye de ka sika na ye koi afa kwan wa nti ama me nya sika ensa fa ne nkɔ susu biom ne nsa no saa da no sa afa de mo na kasa no aba ma otumi kasa otumi fra ma okom de na otumi kasa wadi fie sɛ so obenya be 24 years na sɛ ndunu to yare na aba betra no sɛ mfie mienu ni timi nya hwe 27 December ana obi asa kyerɛ me baabi asaman kase efra ho nyan no aso aduro kwan mu hɔ ɛno nso me kɔye no ayalefo bebre gu wɔn a wɔnam abu wɔm sɛ na papa maame ne ka kyerɛ me sɛ obetimi ayɛ na mo no di sɛ ɔgye ne tena hɔ na me tena no ho hwɛ no ne ho tɔ na ma bɛbɔ na su na ma yi no na me ka kyerɛ ne sɛ maame bia na me hwɛ me ba no obi a ne hɔ a ɔma ne me enti ati sadia medi na kakra hwe no wabusuafo ate sɛ oba no sei na afo no ya ya miensa menuanom so obi a meme obi a meme da ate sɛ oba no ate pa so obi a sika fam obi aboa wo pe obi a meme da asase ne kura me kɔtɔn ye ne kura menuanom ne me che ska no pepepe enti na na odi ma me pa me kasa nso na me ku a me fi holo mo baaye me fi yoko baaye no abrantie bi nso so oni oba bi atena fi adunum awo amma na obehu me papa sɛ me wo ba akoma no na omo a me hwɛ me mba no nti boda me sɛ awale na abɔ me nti me wale bi na ɔka ya na papa sɛ me nyi nti me nti ase na me ne abrantie tena ye ɛna ɔya me ho ade na me ne ti hɔ ɛna me ne tena ya afepepe na me nyi nsɛn ye na me wo abaya na akɔlɛ mene na hwɛ akɔlɛ sa akɔlɛ na papa yi boa me sa tam no na chiri ba no kwasi na chiri ba no ɔno nso kɔ secondary school nti papa ya na ɔno nso boa me kakra ka ɔno kura nso na boa me na kwasi ne kura de ne kosu adwuma no wɔtema no na homoa na yare nso bɛkye papa no nti na ko yare na papa no nso da hɔ nti me hwɛ papa no na me hwɛ no me hwɛ papa no na me hwɛ no afɛ kɔba sɛ ɛsɛ me free me ra hɔ
na me ba Enoch nche bi say Enoch no no tumi yer me ho ne ho hwe e na makuma ba ko ka chem sister ma wo bre nti ati sadia me do me nua ba ma no be come nchen na ma hwe no na so watimi ahwe wo ba no na makuma no be fa me kun no na de ne call nchen eti we na mu na me ba Enoch won ti me ka chem ma me ne say mi just Mpe Nipa na ma hwe no nti no hwe ne ma me kwa na mama ne no e wo ma na ba be hwe no na mama ne ti ase ma me no je ne tra ho nti me ko Enoch no ho me ba be pepe si fe pepe no bi be ka chem sa me kun so da ya wan sorry wa film na me ko bo okay pa chawo me kun ne film no na Enoch no na chiriba ka chiri no na okwa SS do be SS no na kwasi na ofra me ka chem say doctor ya de to doctor SOMPA FM say doctor we school not here kra na say ma ne mbra me nchen won sa me fa we nko biem no akwala ne ko ne nchen na akwala no so akotra ne nchen 3 years na akwala no fra me ka chem say ma bra me de no ko bae no na no so ka chem say ma this time ma better brother nchen 3 years ni onya me hwe nti ma me de ayaka de so na ne yire ne de yam wan kire na adwuma no ko wan kire na adwuma nti ma me de me free ho na me say doctor na wo free ho no ma asambe na wo be ka kire wo brother no wa free ho nti nya botre kakransa enti da doctor ne ka asasam ne kirem na de che pepe na matete maduane akwa abonten na me nya akwa me hwe akwasi o se ma menya asam aba na me say kwasi asambe no wa ma me yam ahye me say o se ma o boko oba na amene ne tuno wafa nyinsɛ na mse okwasi no ama me yam ahye me nyinsɛ de sa asɛm papa me ba be ma panin no na wo ba be wa na ya asɛm na aba na no kasa nti bra kasa no na de chi no na doctor ne ka che doctor so from ka che ma am de me free fie ho na mse wa free fie ho na wo ohye fata ma wo nim hwan no so madam fu bi na o ma ne ko kire bi pretty school so kakra madam fo bi am ni wo school ka che me say senia mi wo pressure no o wo school ma na ya friend so ombre fie me ya ade nti obenya re nti omra ne nchenya ne ma mi di no oni ni bedi ena ko sick by friend me kan say ma wo ka say ko si doctor free fie no ka say wonnim hu bia na wo boa mama wonnim hu bi awale a me be wale no na ye wo ya oba no ena wa ma doctor free fie na ko si doctor kraka kire me so be free me ka kire ne so onya botre o se wo boa wonnim hu bi na me si enu achi no me be frame obedi matam sa ma wo ye jimi fom say kwasi wo de se si ana me ayo ba pani no ma me yan fa atem de die ni nyina na ka wakoma to ye mu ate ye bre no aye be wo asem ka so wo bi ka kire amansan me pacha wo bi ka kire wabusua wo hwe se wo ba na pom de be gyina so ni nyina ye asem so Asem Mpe Nipa wate se wo ba nya accident no kwa positive ho me pacha e ko police station wo msizi cars no police station na che se sabi no ye mitimi akodi insurance ho nkomo me pacha aye no kure se mi bebo kioso medanachi park no so na ensaka kra minya no me de chef free okay ne duru anwumre no a ne ma workers ni na ba ho me sebo nti omo ani je hopa na iguso ameye na se mpenifo bi omo ni afika kra samre na me ya brante mpenifo bi aba ho sa to mo transe na omo suma obi mo be ka kire so mo hiansa nsin me hu dada na nkoda na omo sebo no nsuma so nko sebo no mo sebo mo wie no ana osuma makora nso mo frame na me koye no se me fi he na mo me fi asante be kwa saim number 2 so asante ni si ai so okọ school akra na okọ school am so school ma nrachiri na so no metimi achiro me din ye bibia ma aye pepepe ana o se oyi form bi ma me se me nkan me hwe so no me kan na o se matiase am se ani no se
meet me assign as a ho. Say signature. Aye, let me say me mpachu come sign I day. Also what kind what you say there. Let me say sign also who the angels all sign. You know the serious to me sign here. Me sign all the car forms me no. Yeah, almost sign that. Now almost sign na I mean almost tom print here almost school that. You know okay. Not just say I'm say me nya akonya bi wo ho. SOMPA FM. Well, no, you man say, and as filling station, by I just say, Oko training. I see. Nti my own money gym, koye. Nti me wa, ena ma area manager, ya watermelon. Okay. Or the letter buy, or the bar, the same spot wa. Metia na chese omo Asem Mpe training. Or tabale. Hey, I saw you on my date, you know. Me dana said I'm not say I didn't come out. Enti Okoye, me jan kwa Okoye na me call. Me sofo no a me say o share me nkonsi e bi jame no. So me ke bisa last 3 weeks. Ah, okay. Very good. Me call here na me ko kin ka kire no. Also Ruadia be quankese at Wama pa. Not just a me the moana other no question me call me call program no buy training no okay me call by and we be successful and no ma me call a deposit no watermelon ho just say ni twice ko nkran se me koye order enti enkra ho me wo I so ko fafu aba exactly aba bolga wan ka bia nhim man na nso dae na nkan plans ho debi enti na area manager no bae no yo de me ko ni nam filling station ho no anu so sa filling station the whole Ghana 1980 or 79 it has one make you now and the second largest filling station na go for Ghana nti mi de na to so mi no aso ye nti odme ko na won chechere mo fa na police for Bulgar police omo ba ho say omo hia from tank no back no mo do full agum say mi de nya mai nti omo be use na me de emra no mo use awie na manager and ma on no mo de gum okay nti be call tema say me ko fafu na ba no me wa na me hu pepesi mu say said boa smuggle fuel said boa afi na wanya oda woko load aba no na da paper me modi dem by front page and ho am afi woko fa first load aba ya adwuma load me kura nwie na hwan na mo di fuel di full tank mo men ya na watermelon no me see e call ho no na police for no ba ho say obon si e bebie nti o ma no tank back from tank back no fam ese wo di oni mu hwe Debi enti Nipa no so a oba ore papa no baba me sinsan no onne commercial manager okay is onyan baby ko ofim ya me fa na crazy ena me dim ni kana ban ho I'm the boss wonu kura se wa hu paper no a wo no wo hwehwe me so ni se be wo tema de se be obenya me no na me ko ho ne chese ni agi no se yenko ne fro paper no paper kro no wo office ko ho no de kire no se papa na wo se wo smuggle a drum of fuel no woni ma fe no be fa ne nwom woni mo no wo se da bi na report ni fi ho ne ba se omo bu drum no mo de atokwa ho omo de koboko nche se ben mebu a me smuggle akọ ti o obrayo kun my brother ayo kun o anya easy o so ekwanya nyame bia ma o fu ekura wo ya me nya nhyase ekura o
na che say wonya sure so omo a wo no omo fill form so no no ma tom printing na yes ade no me da me hu brother ene ho papa idi mi ko apostle Brayo ko enya asam kitwa kra na asam ka kra ye to so say wo smogin fu we no kra no enya bete hwe satam na mu say hono na ehuru kiti apostle yenti o samre no na wo behwa nkofo bi ko wa government appointees di ko nipa nson anu 5 6 7 mu ba ko mo nyina ko crash ewu kwa no so do wa bese salai ni ada na ho adaje nim enti ye call paper no office on no ko to men ja no say one de one person bia so mun ma branchi e no mo apprenti say was smuggle fuel and wara papa no sorry men ja no sorry o de ni sato ni sayem no o pacho ana taspa se ba na friend taspa papa no ni di fi friend taspa o se men person bia more retracting 5 times. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Papers front page and sana case na and this are akusiumo. Brother, Naja. You can we still now wo hwe say wo so benya fu abesna ko you can we ye pe na medana say na misako tema koludu ye say already my deposit of 150 okay 150,000 or so yeah am ko gina so aram de ahopopo lodu ni na na betra so da be ko e we could do e wo mon ko fo be twa hia say o mun say ye be chimi e no mun say so ye ho adwuma won kran so what did they can say Matthias here good omo be jan say be chimi because miss me fafu enko enti a chire ye dru ho no ho ye biti na police for no buy so mo kra no mun say enko for no ayesa I don't know meaning pa kro ho ye ye 19 twitwa omo ana na omo kopa adwuma no na yes ade na say me kra brother man kopa adwuma o na metimbe bibi nyame na so ma so e be to nti papa no di for no wonye be ko FM okachire me se kwa urade bie kwa mame na menye very careful futu admam no ma futu bible say me ensape na me dia bo be bra abepim dis samre yo bako o say Revelation 12:12 okay me kwa men kan pa na me chiro ne bako ye John 8 Mekai. John 14:6. Okay. John 14:6. And Revelation 12:12. Okay. And last one, John 8:45 to 44 to 46. Okay. Now, church really am quite nice. Me can na and me di two me hofo. Na de fa wo pa ene John 14:6 no. O say me ne kwan. No kure ene nkwa. Bi nkwa jana. Ando avance so papa no avance so o si wo hu sa wes mi ensa no. Me so bo brother be ya fatu akuma so fatu timfa bo kutudwum. Odi fo na so ka kire me no. Na de ma me ni gi en say wo bra bia say o so nya kwan papa faso na odi no kure na di so nya kwan no a na fi wo de no kure na ta akiri so ti ase sana wonya nkwan no enti ndi fuel na ba nche say krum ho fo ni nyina obi e be hwe de e be koso ya discharge fuel ni nyina wi afi omo bibia nkoso say police for be chimi ana say ya publish me din e wo Ghana fana nyina jam ye medjuma omu yiwe
tankers ni yɛ no mo kɔɛ to me try my office first time me man kɔda ma fan kɔda nso so yɛ twe ɔmo a ɔmo nso ɛwɔ pump no ho okay ɔmo yɛ adwuma kama na just walk ko train nim ahunu minimum bibia fuel no ne ton ne I mean lubricants ni nyina so ɔmo akyerɛ me sɛ esi ton no because so maybe I obey you uko training for how long 2 weeks 2 weeks per obi a onye adwuma bi na wotumi akokunu mu abasa nye de so obi wa adwuma so obesua enche kra obi hu na ne ton ni mu no afedi e mefa nse wo ha no kɔ amane ni nyina afiri so ne ton ni mu no so ne ton mu no adwuma no ye kɔ chiri kakra ma afedi mi hu se magina me na so okay said the fu no kan no ma me ye ne ma horo bebre na me kwa bro chiri kra me ton instruments ni ade ya me twa cassette me ma nkɔfo twa cassette mama me am kɔ printing ni nyina wa abro chiri okay am buy na ne ton no mu no me ho engine oils aba very good for back station where go be wa be 100 drums man for be go because na more backing from bank okay we say bank we fuel you their dealer we see can content them to munsu hia saade no okay na boy na papa no a ya che me no no a oma no cement no mu ya ofri mu no ne ba and then me contest for station no okay nti ono nso omu fie na bank a omu support me no SOMPA FM ewu fie ho no ewo fie ho abusa na se okay nti me ho na administration for no from saying side you know regional administration almost someone call for say or metal drum of engine oil uti pa ambara bo price ni chire won it was about 45 so say will be a ton there 52 near the identity o ye be so mean to me mfema mosa if free headquarters mean to me sanity na also will be a house will be a ton the no say o mo akọ isika o bank brand new cash na share 1 2 3 no o ma kan o ma hihye no meso no ama asisika na no pepepe 52 was it million or thousand in those days me can't dinner say o trap me na me din o kan mo be nfe miensa na so me fanye sa me se me fanye sa o so na o mo afre ba kora no mo da hye ne nsem na me issue a friend saying receipt a friend saying price control price receipt no okay correct receipt na me issue here me sign here na me demand no nso di share ni bottom so as here wan hwe say 52 no ana 45 no okay no di share ni bottom now so you 45 no say na control price okay anti sad time no na ye fidie one more to one more tako be mo sum fidie so fidie na okay okay because if you fidie nti omo this kind of mama kora na gie no de a share ye draw no ohun miti o no mo na idea say kojo bruce e fer kojo bruce o nso nya no baby ko enti kofo no ekọ na mo so mo kofa ka abefa drum na akọ regional administration nti omo ko be hwe omo ko ya na be free bruce obaye no bete 52 no e ma ka 45 no na mo se fagu no digu mo che de fry sika no ego nti omo nse sika no omo sika na fra mi sika no so nti omo anya me awie o ti ase ana mo ka che ko mo fa sika no mo pa mo kotu mo pa so mo ko che ne mo fa me aha ba bia mo hwe se be free station ya na me SOMPA FM me wa no mo de truck se bi aba no ba pagya atum
omupeje tu mu wie na chese so much me no say police ni kan oba ya almost only I'm say they are some almost one better auto oil about 52,000 and yes sir na say me almost say I I'm say dey chase ma to am say can scan ma o di go ha so I say sika ni nyina go withdraw no so you sure say I'm okay I'm say my receipt was sorry no wa bo beti ya say na me sorry boko what I say na me din ka ma o quotation bible quotation so papa say me fa mo me bra no correct kwan me ne kwan fa kwantre ne so me ne kwan no kure ne enkwa no Jesus na kan what I say nti me de me bia no na me fa no kure kwan so and my hand say sika na abro so no u yifri so me yifri so come me capital no ko nti me hia na mo de aka the free station ho me on fa ko akora nzo ko she boas ko peje abo no do I come we yemede ha no yemede pa match as a control price no dey what we receipt no what 45 good and the sikana so what so free so man na be ka 45 exactly yeti nkomo no nti sa mbre no 45 nso unyansisa no what I say 46 na o back draw mo obi hu ho okay na chese mama nsisa so anya nsisa so what I say ha ojiye no nam ne diabolic yi no o anything no anya nsisa no fusu ani briska exactly and I'm sorry ko gina nchai na police ni betna ase ujuri skani nyina gu ho full aba ho nyefu akuta ya to juri skani nyina go no mu nyina cheke o ya no yi o musika no se number 1 number 2 o actual list and no more ticket na police ni so nim hu bi from the onset my brother I just some now can say ye o mu etoko so o mu ya fi o mu kunya 46 instead of 52 they can no way so onye says guy de ba won ni mo hwehwe mo I mean didn't know me so ma sorry no into kan ya me my receipt okay o say share receipt na no yi receipt no police no share ya say mama receipt 45 na dana sum wom SOMPA FM. oh yes she na SOMPA what's in the side number 2 no control price what my 45 control price what's no listening o catch police say listen scared about listening no sir enti mobile tone dress mobile tone a friend saying afidie mbisum fidie no o chana sum na police ni jisika no o check ya no so okura wanyo balance me ma balance ana o se da bi na me yi balance na the man no e no mo ko e akoni tu fikrum ho amakrum ho bio o mo hwehwe no so ko mo dro wi o because can I am ka na is 10 million 10,000 or so so na 52 now we say 40 to 45 it was about kakra be 8 million na chese apostle said boa na chese papa na futuo no de ma wono se wo se ufa kwantene ne so na de nokore no eno na na de yi wa bi I said Jesus na kai o okay me call bible mu so bi ko huni na ba ko ka ho kra de eno kra na bo mi hu John 8:45 to 44 to 46 no o say mo de moja mu free no ne obonsam if you say obonsam atro kwa no de o mo de atro ne baaye ai enti na ono ye atro nyina